Često čujemo priče o mestima i kućama koje su uklete, gde se kriju zli, ali inteligentni demoni koji vrebaju u kućane, da bi mogli na kraju da ih opsednu i sa njima kontrolišu kako oni to žele, zastrašujući sve oko sebe. Takav je i jedan od ovih slučajeva koji ću vam sada ispričati, zasnovan na istinitom događaju, gde se čak i u zvaničnom policijskom izveštaju navodi paranormalno iskustvo. Žena po imenu Latoya Ammons, njena majka i njena deca tvrdili su da su redovno bili opsednuti demonima koji su, kako su rekli, vrebali upravo u kući koju su iznajmljivali. Gospođa Ammons i njena porodica uselili su se u ovu malu porodičnu kuću sredinom novembra, baš kada je vreme postalo hladno, i tokom narednih nekoliko meseci oni će biti izloženi zastrašujućoj stvarnosti. Verovalo se da je cijela kuća od glave do pete ispunjena demonima i demonskim entitetima, a ti zastrašujući entiteti terorizali su porodicu Ammons iz dana u dan i iz noći u noć. Aktivnost je počela skoro odmah. Samo nekoliko dana nakon što su se uselili, rojevi velikih crnih muva prekrili su zidove i prozore na tremu, i šta god da su pokušali da urade u vezi toga bilo je bezuspešno, jer one su se uvek vraćale. Osim muva koji su im svaki dan dolazile, gospođa Ammons je počela da čuje i korake kako koračuje uokolo po praznim sobama i u nekoliko navrata je videla scenovitu figuru kako vreba. Vremenom je aktivnost eskalirala i u jednom trenutku Ammons je tvrdila da su je čak i gušile nevidljive ruke. Nažalost, ona nije jedina bila u kući koja je doživjela ove stvari. Njena deca su bila u mnogo goroj poziciji. Kada je njena 12-godišnja ćerka legla da spava jedne noći, njena majka doživjela je šok kada je vidjela kako je ćerka lebdi iznad kreveta. Pozvala je sve članove porodice koji su se okupili oko kreveta i počeli da se mole Bogu. Cijelo vrijeme ćerka je spavala i niti jednom nije bila svesna šta se zapravo dogodilo, dok je porodica međutim ostala veoma potrešena ovim događajem. Zlostavljanje dece od strane zlih demona počelo je da bude sve češće i intenzivnije. Ammonsov mlađi sin je bio bacan po sobi i činilo se da je svako dete u jednom trenutku bilo pod uticajem demona. Doktorka koja je došla u posjetu i bila svedok ovakvog ponašanja dece procijenila je ovo kao neku fake priču od strane njihove majke, pa je pozvala policiju i socijalnu službu da reaguju, što se na njihovu sreću i desilo, jer su se i socijalna služba i policija uverile da majka ne izmišlja priču i da je kuća zaista opsednuta demonima kada su vidjeli kako jedno od njihove dece se neglavačke penje u zid sobe. Kapetan policije Charles Austin tvrdio je da su stvari koje je video dovoljan dokaz da su Ammonsi govorili istinu. Fotografija spoljašnosti kuće koju je napravila policija otkrila je čudnu zasenjenu figuru na prednjem prozoru, uprkos tome što je kuća u to vrijeme bila prazna. Sliku je objavio Indianapolis Star i na kraju kao posljednju nadu porodica Ammons zatražila je formalni egzorcizam kuće. U aprilu 2012. godine sveštenik po imenu Michael Maggino bio je pozvan u kuću i utvrdio je da ne samo da je u njoj bilo najmanje 200 demona, već bi to mogao biti portal do samog pakla. Uprkos 3 egzorcizma koje je izveo otac Maggino, porodica se odselila krajem 2012. godine i nije pričala o svom zastrašujućem iskustvu sve do nekoliko godina kasnije, kada je zvezda reality showa Ghost Adventures Zak Bagans preuzeo vlasništvo nad ovom kućom i snimio film po imenu Kuća demona. Nakon što je završio snimanje filma, naredio je da se kuća sravni sa zemljom, jer nije želeo da više ništa da ima sa njom, tvrdeći da paranormalno iskustvo koje je imao bilo je toliko jako da nije želeo više nikog da izlaže opasnošću. Sve ove informacije koje sam vam izneo izvučene su iz zvaničnog policijskog izvještaja, pa me zanima vaše mišljenje i šta vi mislite u vezi cijele ove priče. Hvala vam puno na gledanju i ako vam se sviđa, pretplatite se na moj kanal gdje vam donosim još ovakvih istinitih događaja, urbanih legendi i činjenica iz historije i sveta mitologije. Vidimo se ubrzo. Erebus Nix.